Nous sommes le dimanche, le 8 février 2026. Nous sommes au centre d'instruction. Le chef d'état-major général de l'armée révolutionnaire congolaise vient de clôturer la formation des milliers de commandos. Donc ils vont travailler maintenant pour l'armée révolutionnaire congolaise de la FCM 23 pour notre pays, le Congo. Donc ce sont des militaires qui vont travailler pour sauver le peuple et notre pays, le Congo. Désormais, ce sont plusieurs commandos que vous avez vu, des milliers de commandos. Ils vont servir l'armée révolutionnaire congolaise et ce pays, la République démocratique du Congo. Merci. Mu bihumbi biteguye gutanga umusanzu wabo mu kubungabunga umutekano barengera abaturage no kubaka ejo hazaza heza h'igihugu cya Kongo. Murakoze. Mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi ku igenekerezo rya 11 Ruhuhuma 2026 Archetase Arme Revolutionnaire Congolaise twamenye nka AFC M23 bahinduye ibintu ni nyuma y'imyitozo ikomeye yatangiwe icanzu abakomando kabuhariwe babandi banyura mu muriro waka babandi bamanukira mu ndege ku birindiro by'umwanzi neza batojwe ndetse banakoze pass out barenga 7,000 kuri ubu biravugwa ko bamaze kugera ku mirongo y'imbere y'urugamba rukomeye. Birumvikana n'akazi gakomeye kuri Fardc na FDNB ni deployement tactique mu duce twitwa Gakenge, Rugezi, Bicumbi, Karingi na Poezero. Imirwano imaze iminsi igaragara bagiye gukora ibidasanzwe. Twakiriye amakuru agaragaza ibi bikurikira: c'est déploiement stratégique, un renforcement dispositif opérationnel, kongera ubushobozi bw'intambara mu rwego rwa sécurisation des zones stratégiques ndetse no kuba bashobora gukora operation aho bibaye ngombwa. Bafite kandi ibikoresho bidasanzwe aho rero bari kumwe n'abafite experience avance d'iterrain muri ibi bice. Turaza kureba ibijyanye n'ibiri gutangazwa bya synergie opérationnelle ndetse nuko biteguye gukora operation. Biragaragara kandi biremezwa ko bari gukora mu buryo bwa prépositionnement tactique ndetse na anticipation des offensives ennemies, bagashyiraho kandi na système de riposte rapide. Turazero kubabwira ibiri kubera Poezero na Rugezi aho M23 MRDP twirwanaho bamaze gukora contre offensive coordonnée mu rwego rwo guhangana n'ibitero za FRDC ifatanyije na Wazalendo. Turaza kureba ibijyanye n'imirwano iri gukoreshwamo tactique de combat entre montagne, turebe mouvement de continuellement tiré de couverture avec progression unité mobile et na sécurisation progressive des positions. Turaza kandi kureba ibijyanye na protection des populations civiles et contre du terrain, turebe uko bihagaze. Turabwira kandi ibijyanye na équilibre des forces sur le terrain, turebe si priorité tactique et mobile opérationnelle. Turareba kandi ibijyanye n'ibiri kuvugwa da désorganisation notable byamaze kugaragara. Ni muzero twicarane kuri page ikomeye turebe biri gukorwa ndetse n'ijambo rikomeye ryamaze guhabwa abasirikare bagomba kugenderaho. Tubahaye ikaze ngato bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kuri aho dukurikiye bwa mbere utucyo ndasabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Reka dutangure inkuru yacu mu buryo bw'iramvuye turaba akantu ku kandi, turaba biri kugenda biba ndetse nuko bihagaze ku mirongo y'imbere y'urugamba. Bihagaze gute? Ni nyuma y'amasaha make hasojwe ibijyanye na pasauti y'abasirikare barenga 7,000 nkuko bigaragara nyuma y'isozwa ry'amasomo ya gisirikare y'intangiriro yabereye icanzu cyase basic course kubyabaye ku cyumweru ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 2 2026 abasirikare 7,532 ba Arme Revolutionnaire Congolaise binjijwe ku mugaragaro mu mutwe ukorera ku rugamba ubuyobozi bukuru bwa AFC
bwahise bufata icyemezo cyose cyo kohereza bamwe muri abasirikare bashya mu gace ka Minembwe mu rwego rwo gushyigikira umutwe wa MRDP twirwaneho mu guhangana n'ibitero bikomeje kugabwa n'ingabo za Fardc wazarendo FDLR n'ingabo z'u Burundi. Mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu imirongo y'igisirikare military convoys M23 yageze mu misozi miremire y'umurenge ikora deployment tactique mu duce twayikwaga Kenge, Rugezi, Bicumbi, Karingi na Puezera aho imirwano yari maze iminsi igaragara ko yafashe indi ntera nk'uko deployement stratégique et renforcé dispositif opérationnel bigaragaza iri koherezwa ry'abasirikare bashya rigamije kongera ubushobozi bwa komba, gukomeza sécurisation des zones stratégiques, gushimangira ligne de front mu bice byibasiwe n'ibitero bikoresha intwaro ziremereye zirimo drone d'attaque, mortier, mitrailleuse, arudre ndetse na rokete. Abasirikare ba ARC bashyizwe mu mutwe ukorera kuri Moavre Offansive te Defensive coordonnée barakorana byafi n'abarwanyi ba MRDP twirwaneho bafite experience avance d'itire, bityo bigatanga synergie opérationnelle igamije guhungabanya imirongo y'umwanzi no kumusubiza inyuma mu buryo burambye. Ni mu gihe kandi amakuru ari guturuka mu nzego z'umutekano yaravuga ko mu ijoro ryo kuwa kabiri ikira kuwa gatatu habaye prepositionnement tactique y'ingabo za M23 mu misozi ikikije Minembwe hagamije anticipation des offensives ennemies no gushyiraho système de riposte rapide. Mu masaha ya mbere ya mu gitondo imirwano ikaze ikaba rero bivuga ko ari kumvikana ibiturika a Puezero na Rugezi. M23 na twirwanaho bari gukora contre offensive coordonnée bahangana n'ibitero bizagabwe n'abazarendo muri ibi bice. Iyi mirwano yakoreshejwemo tactique de combat inter-montagne harimo rero mouvement de continuellement tiré de couverture progression en unité mobile en na sécurisation progressive des positions biri gutuma umwanzi asubizwa inyuma mu bice bitandukanye. Hari kandi protection des populations civiles et contrôle du terrain. Aho ubuyobozi bwa AFC M23 buravuga ko imwe mu ntego nyamukuru y'ibi bikorwa ari ukurinda abasivili, gukumira ko ibitero bizibasira abaturage no gushyiraho umutekano urambye mu bice bizari byarabaye indiri y'intambara. Hashyizweho kandi dispositif de sécurisation communautaire aho ingabo za ARKM twirwaneho zashyize ku mirongo zone tampo zigamije kubuza imirwano kwegera imihana ituwe ndetse no kwereza imiryango yahunze igaruka mu byabo. Ni koherezwa ry'abasirikare bashya ryahinduye bikomeye équilibre des forces sur le terrain bituma M23 igira supériorité tactique et mobilité opérationnelle. Bizatumye imirongo ya Fardc M23 n'abafatanya ibikorwa bayo igira des organisations notables mu bice byinshi bya murenge. Abasasanguzi mu bya gisirikare bo baremeza ko iyi renforcement massive des troupes ishobora guhindura icyerekezo cy'intambara mu burasirazuba bwa Congo, cyane cyane mu gace ka Minembwe kazwiho kuba zone stratégique en valeur militaire bitewe n'imiterere yaho n'akamaro gafite mu gucungira inzira z'itumanaho ndetse n'imihahirane. Mu butumwa bwayo AFC yongeye gushimangira ko yiteguye inzira y'amahoro igihe cyose leta ya Kinshasa yabihitamo, ariko ikanibutsa ko niba intambara ikomeje nayo yiteguye kwirwana kugeza ku ndunduro ikoresheje discipline, organisation, coordination et puissance de fait contrôle. Bagize bati niba Kinshasa ishaka amahoro natwe turayiteguye, nibihisemo intambara natwe turayiteguye kwirwana mu buryo bwose bwemewe n'amategeko mpuzamahanga arengera abasivili. Ibiro bikaba byarabeye Minembwe mu rukerera rwo kuri wa gatatu bikaba byatangiye kwigaragaza, biragaragaza intambwe ikomeye mu mikorere ya gisirikare ya AFC M23. Abasirikare bashya ba ARC bagize uruhare rukomeye mu kurugaragara mu guhindura isura y'urugamba, bari gushyira igitutu gikomeye ku ngabo za leta ya Congo nabo bafatanya. Ibi byose birerekana ko intambara mu buseruko bwa leta y'intwaro rusange ya Congo yinjiye mu cyiciro gishya kirangwa na opération de grand avengre. Imirwano ikomeye n'ingaruka zikomeye ku mutekano w'akarere biratuma amaso ya gisirikare n'akarere akomeza kwerekeza imirenge imunembwe no muri murenge muri rusange nk'uko bigaragara. Undercover zo ziti z'ukuri abakomanda bacu baratugaragariza ko biteguye kurwana, bazanye ibikoresho byinshi by'urugamba sibanga
kandi bari kutubwira ko hari n'abandi basirikare bari mu nzira baza. Mwitegura urugamba rero sibanga, ibintu bigiye gukomera. Ni urugamba tugiye kureba byanze bikunze, kuko ntabwo Fardc ishaka kumanika intwaro na M23 nayo nuko ko infoma zo zivuga zigaragaza ibiri kugenda biba, ariko ibi byose biri kuba abaturage barabigiramo ibyago, abandi bakavuga ko imiryango yabo iri gutikira, bari gupfusha abana, bari gupfusha bamwe mu bo mu miryango yabo. Roko infoma wacu Safari we arakomeza atubwira ko bitewe n'ukuntu bakubitanye n'urugamba rukomeye kugira ngo abaye bari kugenzura agace ka Karingi. Abenshi bakunze no kuvuga biterwa n'uko ushaka kuvuga, abenshi bavuga ko ari na Karongi. Abantu wenda bashaka kubyumva gutyo, wenda nk'abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Yego, hari habaye imirwano ikomeye ku rwego rwo hejuru. Habayeho rero tacticoma yo gukora withdraw kugira ngo barebe uburyo ki bakwikusanya, kuko gahunda bafite urabona yuko noneho nta mikino nta ki, kuko bagerageje uburyo ki noneho basa nk'abashaka kugotagota biriya bice. yego, aho n'ubundi bamwe baturutse inyuma kuri kote n'ubundi igana Uvira, abandi bagaturuka muri kote n'ubundi ya zone ya Fizi. ubona yuko basa nkaho bashaka kureba buryo ki bagerageza bakabanza bagakuramo ino puwezero, kuko navuga ko ariyo puwede observation, kuko niho hantu heza hasa nk'ahagira ikintu habafashamo, bitewe n'uko habafasha kuba wenda bafata kuri iriya misozi ya za Baruta, kuko bagize ereri ikomeye kuba bashatse kwinjira kuri Baruta bagasanga y'abahungu nyine, bumva umuntu watakiye ku musozi ntabwo ari bumubashe. ariko nakubwira yuko magingo aya habonetse uburyo ubona yuko noneho mu minsi yashize hari harabuze uburyo bw'abasirikare bashobora wenda kuba bazana ineza, wenda bazana umusanzu wo kuba batwara inkomere zakomerekeye ku rugamba. yego, ariko nakubwira ko uyu munsi magingo aya kajugujugu yaturutse Burundi yakomeje kugenda itwara inkomere nyine. bivugwa ko nakubwira ko urugamba rukomeye ruri gusiga abasirikare benshi bakomereka, kuko nakubwira ko nk'ubu FDNB ikomeje kugenda barebamo bamwe mu basirikare bafite amapeti ahambaye, kuko navuga ko harimo n'abakoloneli kugeza ubu, harimo na ba majoro bakubitanye n'umwanzi nyine, bakaba ari iyo ndege. abenshi wenda hari igihe barayibonye, bamwe bagize ubwikango ko yabayeje kugaba ibitero, kuko ni kajugujugu y'intambara. Benshi bari bagize ubwoba bazi ko yendeje mu bitero, ariko ntiyari ije gutwara ababaye mayiti ndetse n'abakomerekeye ku rugamba. urumva rero ko abantu bari gukora uburyo kandi bunakomeye, ubona ko nubwo bari gutakaza, ariko no kuri kote ya twirwanaho nabo baratakaza ku rwego rwo hejuru, bitewe n'uko bari gukoresha imbaraga z'umurengera, bitewe y'uko uburyo bari kurwanamo birasa nkaho ari abasirikare bakomeye bayoboye urugamba gusa, kandi noneho benshi. ntabwo ari ukuvuga ngo ni bya bindi by'imikino bajyaga baza bagakinata, ariko biragaragaza imbaraga zidasubirwaho. kugeza ubu hari gukorwa iki kugira ngo umutekano wongere ugaruke muri ibi bice, ababimuwe n'imirwano bongere bagaruke mu zabo? bwana Safari, magingo nakubwira yuko usibye bamwe mu bamayimayi nibo batangiye kugaragaza imico itari sawa, kuko bakomeje kugenda bambura abajya guhaha nyine. hari abari, urabona ko umutekano wari wabonetse unagaragara, kuko magingo agasukari kabonekaga, umunyu noneho wari watangiye kuboneka, bihabanye n'uko mu minsi yashize ntaho umuntu uri muri ya zone ya Minembwe yabaga yahahira umunyu, amavuta, ibintu nk'ibyo ngibyo. ariko urabona ko usa nk'umutekano wari warajeho, uretse ko urumva banavagamo muri karitsiye muri zone wenda ya Minembwe, wenda hari kuberamo imirwano n'urugero, bakaba bajya mu yandi mazone agenzurwa n'ubundi na Fardc nta kibazo. ubwo rero habayeho ikibazo gikomeye cyane, aho hari
bamwe mu bamayimayi bateze abari bavuye guhaha baravuga ngo bavuye guhahira ku basore bahanganye amana 23 barabambura barabakubita cyokora ntawe barashe kubangamira ntawe bishe ubwo urumva n'ibyo wenda twavuga ko ariyo ko guhungabana k'umutekano ikindi nyine ni ubwo bwikanguro bw'intambara zikomeye bitari kugabanuka kugira ngo zigabanuke ziri kwiyongera. Ifisi ho bihagaze gute kugeza ubu ibiri kugenda biba maze iminsi hagera abasirikare benshi b'abarundi update nize bwana Safari? Nakubwira yuko ahantu bita za Kasikezi haraye habereye ibikorwa ndengakamere byagaragaje ko n'ubundi inama 23 yamaze kugira ubugenzuzi bwihariye muri biriya bice aho bateze mbushi bamwe bari bashatse kwambuka n'ubundi kugira ngo baje gutanga umusada abirangira bahuye n'ubuva gusenya barasoho bikomeye cyane ngo mu mutego ntabashije gupfa ariko abenshi babaye inkomere. Kugeza ubu mu bice bya Kavimvira n'ahegere ho uratubwira ko bihagaze gute bwana Safari kugeza ubu ngo? Ahangaha n'ubundi haracyari mu matware ya FDN kuko niho bari gukora deployment. Nakubwiye ko bakora deployment kuko baca aho bita za Rumonge bavuye Bazikaremi cyangwa abandi bavuye Bujumbura cyangwa bamwe babimuye bavanye aho bita Cibitoke. Urumva n'ubundi ni mu matware yabo bitari bidasubirwaho bari kuhagenzura. Ni nayo mpamvu ikintu gikomeye cyane n'itangazo ryasohotse magingaya nta muntu n'umwe wemerewe gucaracara kuri kote y'Uburundi ku mupaka waho kuko nta muntu n'umwe no ku munsi w'ejo hari umugabo baharasiye biturutse yuko yari arimo acaracara ngo baramurasha nyene. Urumva ko batanze itegeko ndetse n'ubwirinzi bukomeye nyuma yaho bamaze kuvumbura ko ibintu bikomeye kandi ubona yuko rero gitabara bakomeje kugenda baza bivugwa muri ino zone ngo rero gitabashaka kwinjira n'abana ko yaranga tubagabanya umutekano. Ibyo byagaragaje imbaraga zidasubirwaho ahara FDND bakoze couverture navuga ko abasirikare umubare mwinshi abasirikare uri hafi no ku mipaka uraruta abasirikare bose bari ku mirongo imbere y'urugamba hano muri Fardc. Twumvishe Maître Moise Nyarugabo bwana Safari avuga ko bashobora gusubira muri Uvira. Byo bihagaze gute? Kandi twaraye tubonye Professeur Jean-Jacques Perusi asura bamwe mu banyamurenge bagizwe ingaruka n'ibikorwa by'abazarendo. Turitega iki ugendeye kubiri kuba kuri terre? Aha ni ikibazo n'ubundi cyavutse bigaragaza neza ko n'ubundi ari bya bintu byo gucinya magita nko gucinya intore kuko bikorwa nande Safari bikorwa nande n'uyu Jean-Jacques Perusi kuko nakuvuga ko Jean-Jacques Perusi atarara mu mujyi wa Uvira. Arara he? Maginga yayi azamo acerewe ayarangiza akarara i Bujumbura ni harara. Urumva ko n'ubundi ashaka kuba afite amakuru ko isaha ku isaha bamwinjirana n'ubundi ubwoba n'ibintu bwose bitewe n'ibiri gukorwa na mayimayi imaze iminsi 3 ikora ibikorwa ndengakamere kuko ntabwo wakora urugero rwa hafi usibye wenda ibi byabaye byo kwigirizaho nkana uyu mumama w'umunyamurenge wamusohotse agirwa hanze bikomeye kuba ariko nawe nta kintu ari kubikoraho nyine birumvikana. Kugeza ubu kubirebana na ACTU navuga ko ari ingenzi mboko baraka bihagaze gute unabihuza n'ibiri kubera muri Lake Tanganyika uratubwira ko bihagaze gute bwana Safari? Nakubwira ko n'ubundi hariya muri biriya bice bya mboko hari aho haracyari rwose ntabwo ari amatware ya AVIS kuko bahakubisira ibintu bikomeye ku rwego rwo hejuru. Ni nayo mpamvu ubona ko bari gukoresha buryo ki bafumbira ikirere kuko imisada iri kuza kereka yaciye n'ubundi muri zone ya Fizi ndetse ibindi kazanwa n'indege muri biriya bice byo kuri bya ACTU Tanganyika baraka biragoye kuba wahaca cyangwa kuba wahanyuza imodoka kuko ntabwo byaborohera bitewe n'ukuntu muri ya misozi ya hejuru ya za Makobera M23 yashyize ibirindiro yakoze amateka mu burabizi mu minsi yashize aho yateze imodoka z'Abatanzaniya bari barimo bimura ibikoresho
bakazifata ndetse harimo n'imbunda ziremereye urumva rero muri biriya bice n'ubundi hamaze kujya mu matware yabo kugira ngo bahabakure ntabwo byabahira. Yego Safari tugenda tugana ku musozi turagira ngo n'ubundi duhe update zo muri Nord Kivu. Muri Nord Kivu comment la situation? Nakubwira ko muri Nord Kivu nyine bisa nkaho bari kwitegura urugamba ndetse bivugwa ko abakomando bashoje na mu ijambo Nuze yatangaje bikomojeho bwana General Sultan Makenga. Yego. Yavuze ko n'ubundi ibyo bamaze kwiga bagiye kubikomeza bagarura amahoro n'umutekano muri ibi bice kandi nkubwira yuko muri Rucuro ibintu byari bimaze kudogera ndetse ubona ko bitoroshye Masisi Warikare ariko bivugwa ko n'ubundi bano bakomando bagiye kubivuga imisi ikomeye bareka babashyira muri ibi bice bya Nord Kivu kuko bashaka gukuramo Warikare bitewe n'ukuntu hamaze iminsi hari mayi na FDL bakomeje kugaba ibitero kuri AFC urabona ko umutekano atari wose ndetse bashaka kuba bakwigizayo haba muri bino bice bya teritwari ya Rucuro kugira ngo bakomeze bapushinge bano bakomeje kugaba ibitero nyuma yaho n'ubundi ubona ko byari bimaze kugenda bigaragara ko isaha ku isaha bazinjirana ndetse bakabagera no mu mujyi wa Goma. Yego Bwana Safari reka tugushimire cyane dusoreze ngabwo ukomeze dushakire n'andi makuru genda tugezaho n'izindi update kuri abigezweho ndetse n'ibiri kugenda biba urakoze cyane. Yego namwe murakoze. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri imwe rudende bashyikiriza kuratosuye barabara n'umutekano Politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu dusoreje ngaho dukurikiye bwa mbere cyo ndasabone ntuzongere guca ukundira amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha Astra Vista.